Tlarau damna ziak tu Reverend Dr. Silal Ruat thanga chair tu jail rinnunga kan Bible chang in nga na hi Psalm number som ni le pathum na chang khat lalpa chumin veng tu ani a katla cham lawang ti kha ani leilal tena an mo phur na chu an khwale tuite him na tura theitop chu a malaka ruaman na siamte eile bara tla chama anom lo na tura malak te harsana kong sang laka an mi te tran puya thlamwan te nat na le hri thalo lo thleng laka theitop chu a ven him le hum him na tho te ani samjiak tu hian pathian ro puizia le thilti theizia hre chiang ema chu wang chuan engdin huna po ding se lalpa chu ama veng tu tur le hum him turin a om rengani ti achiang em ani thina kor ruam po zoma sela lalpa chu anena oma athlamuan amak tak chuan a chen chil reng ti achianga lalpa thłamuan na le chen chil na chu annun na atana poi mo ber al lu berani ti achiang le kan hun ton me ka hian hum him na le in nga na atana thaber chu lalpa ani a him takaminom tir theitu po ama chau hi ani leyalal ten an mi te kong tin re nga an ngei to a an en kol ayana sa in lalpa chuan ami te min vengin min en kola min tran pui turin kan hnena om reng ani lalpa min venga minom pui reng tu thlamua na chu chang theu turin lalpan chen chilin hum him theu chewro se tin ngai te u ke kum khwa in khovel top thleng point in nena ka om zelang ati a Tibet Rama missionary Geoffrey Bull chu kumsang ka chukwa somnga khan Krista chanchin thra a hrila wangin mana tan ina khung ani a tan ina hun har sa le khir tak Krista phatsan tura nasataka thluak suk tuarin kumthum la ya oma Bull chuan thi hlo om na hnuaya baisena dang eng ma po om to lo na chuan kalalpa chuka awa kumthum chung hun har sa le hreom na nasatak kator lai po a min om puya katrong trai na ngai thla a min chan chuak tu chu ama pathian chau hi ani ti kachiang em ani ti ina soi hun har sa le hreom mang an thlak tak din hmuna an din laya ami te en kola kalsan ngai lo tu chu kan pathian chau hi ani chuan eng lai po a kan hnena om a in tiama min kalsan ngai don lo ani thłamuan tu pathian ani a tran pui ngai apiang te hoisan le kalsan ve ngai lova tran pui vartu nai reng ani a pathian nung le engkim ti thei thil zong le engkim chunga thunei tu ani tlat awangin le athutiam danglam ve ngai lo in nga natlak pathian ani awang hian anhena kan nun na kol ti rela a om puina le chen chil na thłamuan na le enkol na du om tak chu kan chang nge yang thłamuan tu pathian ani a tran pui ngai apiang te hoisan le kalsan ve ngai lova tran pui vartu nai rengani a pathian nung le engkim ti thei thil zong le engkim chunga thunei tu ani tlat awangin le athutiam danglam ve ngai lo in nga natlak pathian ani awang hian anhena kan nun na kol ti rila a om puina le chen chil na thłamuan na le enkol na du om tak chu kan chang nge yang anhena kan mang an na te thlenila bu la tong trai na achanga harsat na lakatanga achan chuak ang hian lalpa chuan a khongai na kan chunga alantir zel anga kan hnena omin min chan him zel don ani